Ditshupetso tša go lwela bogabo gore bo akaretšwe ditekanyetšong tša matlotlo le ge ga bjalo go bonala o ka re ditshupetšo tše ga di sana mošito go swana le ka moo di thomilego ka gona di sa tšwela pele lekgetlong le badiragatši ba tšere sephetho sa go tla go dula fase ka moo. We're demanding that the theatre be operational, the craft and the music hub be operational too for our artists to actually work. But we need the support of the MSC and the province to support us in this quest. They've not been taking us seriously. Conversations have been had and conversations have just been left in mid-air. And until our demands are met, then we'll move away from here. Lefapha la bogabo le setšo ka provinceng le re le beakantšhitše go phethagatša tše dingwe tša tšeo badiragatši ba di nyakang. After an intensive exercise of reprioritizing and replanning and seeing how the department can meet the demands of the artist, we have managed to allocate an amount of 4 million. We're also in the process of developing a service level agreement, which basically indicates how the funding will utilize and that we will remain in line with all the financial policies and acts of government when incurring expenses. Badiragatši ba re go diega ga lefapha go šogana le dinyakwa tša bona go gobatša le go feta dipotla tša bona tšeo le kgale di beng di tekateka.